وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والله تبارك وتعالى özüne layık tanımağı tanımadılar. Vakti ki şolar ayttılar, Allah tebarek ve Teala hiç bir beşere hiç taat nazil etmedi deyip. Siz şolara aydın, aya Musa'nın getiren kitabını ki hem nurdu ve hem adamlara hidayetti, kim nazil etti? Şonu siz kağıt edip, bölük edip kököliyediniz. O küfesini gizlep mahfi etiyeniz. Ve sizlere sizin ve atalarınızın bilmeyen zatlarını talim verdi. Sen şolara ait Allah tebarek ve Teala nazil etti deyip. Ondan sonra şolarını terk et, öz batıl zatlarına gark bolsun oynayan hallarında. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Şu Kur'an kitaptır ki biz nazil ettik, bereketli zattır. Bu özünün awalki kitaplara tasdiq etýändir. Täsiz şolarny korkutsun deyip Mekke ehlini ve Mekke'nin etrafındakilerini ve ahirete iman getirenler Kur'an'a iman getirer ve şolar namazlarını muhafazet edip geçirmeyen okarlar. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. وكمدر ظالم راق ol bir adamdan ki Allah tebarek ve Teala'ya yalan zatlarını nispet berýärdi. Ya da aýtýardy, maňa wahyedildi diýip. O halany ki şoňa bir zat wahyedilmendi. Ol bir adamdan zalimrak kimdir ki ol aýtýar Allah tebarek ve Teala'nın nazil eden kelamının meselini mende nazil ederim diýip. Bu eger siz zalimlerini ölümün şiddetini dadyp ölüm halatda yatan wagtyny görseňizdi ki ferişteler ellerini uzatyp aýdarlar çykaryn öz janyňyzy we bize täwil beriň diýip. Bugün size harlyk azabyny berler. Hudaga nahak aýtmagyň sebäpli. O Hudaňyň aýatlerinden tekebbürlik edip ýüze bolmagyň sebäpli. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وتحقيق sizler bizim huzurumuza yeke geldiňiz. Şol awwal mertebede halk edişimiz ýaly.
we size berilen zatlarymyzy arkaňyza taşlap terk edip we ol Hudaga şerikdir diýip güman etýän şefaatçylaryňyzy siz bilen bile görmeýärsiz. Tahqiq şolar bilen siziň araňyz kesildi. Indi araňyzda alaqa galmady. We sizden gaýyp bolup ýok boldy ol güman etýän zatlaryňyz.